I pozdrav svima ljudi, ovdje na Oselci i neka sise, evo sise vidimo opet. Fuj, jebote. Inače, igramo Counter Strike 1.6. Ne igramo sise. Vratili se nubovi. Šta? Ne mogu pušku. Samo para, ali je... Kad 47, good, ajmo. Ovo je ono, Maki, igraš stalno. Stop! Klupa dobrana zbog troka, jel se? To moj. Puši! Si gubio? Jesi. Nisam. Jesi multi-kill. Gdje znači? Si 2 killa bu. A da, nisam nijednog ubio, šta vi lažete. Vidiš, sve ovi ubili. Kako? Jo. Gdje ovo odmah igraš? A igrat ćemo 3 put ja, 3 put ti, može? Može, ajmo. Roko jebote! To, ubio sam. To. Imamo 1 kill. Mat kill od nekoga. Zbog ja tu neću nikad ubiti, daj još jednog gola. Da. Tu stisnete 2 imaš sve puške. Tu stisneš 2. Ali ne to kad se na početku stori možeš birat kako ćeš se. Lijepo. Dve metke. Boško buha bog te. Sve bombe. Kako? Ne znam. Daj, evo vidi, new weapon, prvi set. New weapon. Koji ćeš, biraj. Maj. Vidiš tu. Kako je dobar ovaj server. Good. Čisto je. Ide mat the noob. Rokaj. Sad! Idem ja s leđa doći. Moja specijalnost. Ne možeš doći s leđa. Rokaj, Maki! Umari, stavite se stekati. Čuvaj. Stavimo. Ne. Evo ga moš ja. What the hell? Evo neki kostura tu ako želite se uzeti, ali ne vidim. Donirajte narukvice. Evo. Ako ima ko selfie narukvica, nek donira kao. Danas. Live stream u 2. Znači snimamo live stream u 2. Obavezno uživo gledajte. I opet se zahvaljujem ovima koji su već donirali. Zahvaljujemo se Veroniki i Luci što su donirali. Vidi palo branaca, bok te mazo, šta je? Skaču. Kako mi nemamo palo? Tu gari, u buglu. Evo godi. To je moj. To nije moj. Ja tu malo kampam, ali sad ima jedan. A idi bog, nemoj tamo. What the hell? Još imamo. Jedan. Imamo peticu elita. Opa, najbolj. I sa puškom. Famos 6. To famos. Ajmo. Welcome to ccclub.net. Deathmatch. Jebote, ajde boktač ko izaći se. Jer tu kampiram bote ko kamper najveći i evo ga pao sam dolje jebote. Ajde. Ja ovdje sad ovo.
Jao, sad su najbolji kad ja daje jako. Aj idi daj napadaj. Fire in the hole. Fire. Bum. Jesam! Jesi. Jesam ga kilo, jesam da probao te. A daj nemoj kampat jebote ili nikad. Glupo. Bo što ja crknem brzo. Ovo imam nešto što sam ne snijao. Evo idem se pratim kod crkne. Evo biti. Ubita me! Evo kako igra sada. Vuče. Jedan klik ne. 2. Dva. Sabira. Sada. Aj, 7. Dobar je meni sniper. Samo što sad ovak me neko ne izrava. Sa kompak. Tu god. Koliko? Jedan. Jedan i... A gubi neki broj. I sada uzmi 1. To je bilo. Sada iskoči baci bombu. Nisam. Ja sam bacio. Verovaj. Čušni tu. Ubijuš ga. Headshot buk ti. Ste vidjeli The Noob? The Vuč, the Noob is the pro ipak. Okej, Vučko. Evo ga! E, nije ti ovo tvrde da ga udaraš. 3. Pa mi sretna puška. Nije ti ovo tvrde da ga udaraš. Znam. Ona pijani zopira. Ovak stoji kad zide Vuk udara u glavu. A, ruka! E, jebe ga sad ja. No, 1. Unep, P, A, Gali, Fama, Scout, koji ćemo 3. Kako se to igra? Što je? Ide ih zadaviti. To je naš koji. Jel' Od sam sebi health. Idem mi sad daviti, to je moguće. To je moguće. Zdravo. Haker bu! Vidjeli ste hakera. Idem mi sad daviti sad. Zašto? Joga! Mi smo ga mi. Mamu ne smije. Ej, tamo, tu da ne. Ništa. Tu sam ja bio tamo. Jesmo dubovi. A, Koliko imamo kilova? Daj kako je. vid Bog di si sakrio. Najevali su nakljena. 3 bu. Ima 3 kila, jesmo opak. Ovdje bukte. Znači, ajmo like, share, subscribe. Malo više lajkova, malo više Isus te komentara. mazo. Još Davor jednom, pa The Maki The Pro ide. Ja znam, ja idem opet ovdje. To mi se sakrite, vidi. Bio ga. Ha? Ko je? Ko je bombu bacio?
Evo. Umar. A da. Da. Будь могли приехать на другую сторону. Когда бы. Evo te, moram da malo Ubio ga. više. To imamo 5 kilo, valjda. Prejaki smo. Sad ja. Ali nisam umro. A, jesam. Jesam. Biram mapu. Bolje moja tamo. Otkud će to? Jedan. Meni je ona najbolja što mogu ciljati. Ti su ovo. To sve to. Vidi ga. Isus. Snajper opet. Što ne mogu? Umir. Izomram pare. Što ne mogu vidjeti? Co si ja ni to vidim. No, ništa. Malo snajpat jebote. Idi. Pa tamo je, to je ono, viš di se kako spadi. Ja skužio kako pada. Kako? Skočiš i opet stisneš. Kako skoče tako? To je tvoj jebote. Kako skoče? Maki, rep. A kurac tako. Jebem šerar. Evo ga. Tu si se. To je drugi put. Ajmo, šta je? Novi server. Ajde da, imamo jedan. Ajmo peticu. Ajmo mačke. Ne znam ni gdje treba da se ide, ali eto na bojima. Jedvote dom. Da ovim dom mislim se kriša. Znači, Rukaj bog te, i naprijed ispred tamo. Vidiš? Isto da ima snajper. Snajper jebote. Mada evo ja tamo nema. To, Nizga ti. nisam ja buha. Uzbog, Isus. Boško buha. Moj dobro. Tu, nizga. Koji sam buha? Idi dva samo stisneš. Koliko mi još nije? Što? Snajper. Nije. Pucaj. Stranica buha. Koji si zabrao? 4. Fire in the hole. Asshole. Šta je ovo? Jedan si snimim. Mislim da dva pištolja. Ja ću dva pištolja. Može i dva pištolja bolje. Ja ću ići dva pištolja pa mogu. Ali Taj se pištolja dva. Hajde i to. Oma, izomtroj pokrio. Rukaj ga puhti, rukaj ga. Ne vidim ga. Sad ga. Kako si ti?
Ajde, dobra, ti još odigraj jednu vafu. Još Davor igra i završavamo epizodu. Koje su 2 pištolja? 4? Sad kupim ja. Ne. 3. Broj 1 put. Jebote! Fire in the hole! Gdje sam Maki? Maki ljudi svoj. Ja, evo ga. Mi smo ti pro! Boško buha. Da, zahvaljujemo se na selfie narukvicama. Ako ih donese. Da, molim vas da donesete selfie narukvice na ovaj most. Ili kameni. Koji su 3 pištolja, bu? Ili na livadicu. Elite. Elite. Tamo. Koji je Ima snajper? 8. Koji je snajper? 8 ima. Koji je snajper? 7. Opet uzimaš snajper nakon ovo što si rekao za njega. Sad ću tu da izvidi, dečko. Pazi glupa, ne izvidići. Moj mola. Znači sljedeća epizoda će možda biti sa facecam. Ali budem da ima neko. Ako Bog dopusti. Kako sam ga promašio? Dobro. Bisk. Nisam. Nešto se ruka. Ovo je propao. Majmun. Koji glupač. Uvijek baci bombu odlije se od zid, vrte. Kako ga nisam ubio? Ajde, gotovo. I to je bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj. To je Čekaj. Ma vidimo se u sljedećoj.